Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut. Sanong sabat kumadati din sanan. Osanong kita tuong. Osanong kahadapan. Ritiol lo. Siyaw tu harohot pinaundaril lot. Oh, di Facebook di tinum alahid na di naundar. Gisam mo nakalalu-lalo di la timpo. Pukulapan piro na di lo. Pukulapan aruhay na di pukulapan 100. Ata ka pakatilambusom kanaw misisa takad iswang sambayang. Kinarahingan asundo iswang kerajaan sorga kon sikaw datatuang nagi sabat iti kano kaguyahay dat kapagyamong maya da kay sisan iti kon sikaw to ay sanan no payahay nga kapuriman nakatarimo di pantamangan no sa ninarudat onom tadaw kago nakatalib bisa mo sabat iti nga kano kaguyahay ay kapag isiso mayad ay pisisan da sumbayang tatuang nabay na. Ikalansanan da alumis nga ipiramutan dahay gisambot ay amu da puong it pelajaran panambarasan dat awayaan dahay da tatuang nabay na. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, sanong tatuang insan po kumadati. Ala sula suohitid pemagunan dat kaya na niti tatuang bay no. Haro di lo tangki susam alan sandat ada lo agangaw ko piyo. Kada pa nadadi ki. O susah ibu gati kamu namodop bo. O sapung ngamodop nga. O sapung oposik. O kan petit ki umur-umur na nga. Kodop kan pod ang pukul 8 ngi nga kodop koposik ko pukul 1 hingga ko di siodop. Gisam bo anahan moy nanda sambayang moy na pintudo dom ilag garajan. Yadi numati awayaan to katid ay karay titit kawawayaan no may sambayang. Okay, bayan na po hom isuot pelajaran awayaan dati anaruh piati nga isay no po hot siyodo po modop po. Amin kam koswabon lah. Haros ang ulunot kusay mantadet Ramatayim Zofim id kanuluhananda Efraim pinungarananda Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tahu bin Zuf sangulo na Efraim. Tinapatulun nga haro duo sawos siyo. Ina pa isang ulun nga pinungarananda Hana. Ina pa itisa nga pinungarananda Penina. Penina na pa nga haratanak nga ihana na pa nga aiso. Tulun ni di mantad ko taon tumangkiya di kayanan na may sambayang ang papasamba da korban kumakinarahingan ilok kayanan da silo. Hilo nando dat i Elkanah na pati nga pasilid imam kumakinarahingan umodwo tanak di Eli Hofni nagi Pinihas. Insan tadaw antakadat Elkanah pinapasamba korban pinatahakan di siya kumapanina sawadaw kumad o insana ni tanak daw kusay tandu da tikid-tikid da dialog da tontok. Hali piad isya na pati nga opus dihana isya na pa nga manaha kumadhana iso nohot bahagian. Sebab pakinarahingan na pa nga minonompon na paganakan daw. Nga ina pa dihit
Karuhang datiso i Elkana pininah nga ay asaru dat monindul lagi daw gisambot otangob di hana. Tu kinarahingan na po nga minanampon na paganakan ni siyo. Ampay ka na nasilit taon tumopi ka taon. Manikid dat ay sayram mo yun sambayang nga ipaninano po nga manindul lagi di hana. Gisambot mihad ngay na hana angay day siyo makan. Il kanah na po di isawo diolo nga minaboros kumadihana. No kuro tu mihad ko. No kuro tu ako makan. No kuro tu osudu ginawan nu. Oruo la ginawan nu. O koninangku ko iya na pa nga labi ko kigatang mantad ko hopo datana ko kusay. Tong kusay. Ilo na po boros si Elkanah nga kagalagali ko mo yan datid. Naisyo. Ay siya opusaw amo pengkurgia keraitan amo paduli. Ay mongilahom na kuro. Tu iya di. Uhatan nagid no kuro di tumihad ko ka. Ay siya ko ilo dikantakan. Minsan ta daw sayra no pod nakai ilo minakan o mininum bahilo silo ingkakat no dihana dadamo ti Imam Eli pengirikaw hirit tirikohon hirid tiang go titigaw totobon dat bait suci da kinarahingan. Miampaid orwo lo ginawo isina pa nga sumambayang kumakinarahingan miampaid monggung ranggung gamihad. Pamatos na di siya di. Kano po siya? Tuhan da kinarahingan da sampamagunan sa kira na po monopot ko kito hiti ko goritan kuti o monaraw ko doho ako mamalihu doho nga manahak kod kumadoho sangulo na tanak ko kusay. Iho na po nga papatahak di siya kumadia sa ninaru do kaposiyan inagi kadawhit sukur nga amo katapisot tulo daw. Sayra na po inapay tando di nga manilambu sa sumambayang itagongan kinarahingan inapadihit Imam Eli nga di siya di sa lukwo nuridi iningon tainuon intangan it munung iditando da sumambayang. Tu ihanah na pati nga sumambayang nga siya pasaliwanan nit iboroson daw isuang ginawa sumambayang. Ine munung siya hot mura-gura. Di orang oboros. Mantadi di Eli na padi nga andasan di siya naw kihana. Now, kantay silo ka. Satu Samuel, bukoy sa ayat kapada 4. Boras na padi di Eli kumatandu di, kumadihana. Nga, pero pol nang kulinay iya no pati nga sangulo na nauk. Idu no mantadi ka auk no. Nga simbarihana ay amu okon kasyo. Iho na pati nga sangulo na tandu dit bobos ay atang kabo. Ilo pia tinumon di kangaw kat ilo pia anggur te ko tinumon di kangaw nga ako inumon suway ko popolombo sa kud nunusuang ginaw kud itaguangan na kinarahingan. Kada nada pamuhondom dat iho na pati nga sangulo na tandu dit aragarag. Tu
sangkuro nangkut ginayo do katangkabo ginawaku irine manku polom busok dat ia dikalain. At kahapodam turu simbar di eli pamanaw no miyampay salamat kinorahingan manahak kumadia nunui pinakyanunu mantadaw. Katalib na pa diri, paborasadi tandu idi, pologasanad iho na pangakanu dat kasianan mantadia, saliwan na dihana. Makan na di siyo, ikaw rasurasan di siyo nga, na di otangob. Na di oluk. Tadaw da suwab, tungag kagoy siyo, tungag yolo, sinumambad itagwangan na kinarahingan uli na di walay dilo dahil na rama. Sayra na pwede dat miniyodop yo Elkanah dihana isaw daw nga nasoro kinarahingan san taon na pamanta di panantian na matidihana nasusudi sa ulo na tanak kakusay. Pinungaranan di siyad Samuel to kano po siyam iho na po nga minakyano ako mantad da kinarahingan. Elkanah ikusay di minay siya miyampay insana ni isang kawalayan pinapasambad korban sambalihan na taunan korban nazar nagi kadaw kumakinarahingan nga ihana na po nga atin manod to kanapod daw kumadisaw daw andadan pag isambot ay katangkiad da sumuso iti tanak ngon ko naginda po todo nahilo isiya na po nga tumaguang dot kinarahingan miyan dahilad sa ninaro ko pa siyan daw. Elkanah isawad di minaboras kumadaw nuno na pa'y asanang asaraw no may na pa'y dalano hiti kana bondad gisambat ay hiti kana bondad mamagampi di siya kinarahingan na manumboyo di batas daw. Jadi hiri na di hana dot minamagampi di tanak. Sayra na pwede dat ginampi siya hitana kam igitay na siya miyampay sangin anat sapi lembu dot tantaluhan ay tantaluhan lagi buhat tandahan ay sapi ganggaluhan ikiumuro 3 taon 1 efatopung sangkakanan na anggur ni siya po todo dahil walay kinarahingan dahil silo antakan na po di nga inapoy tanak daw nga akoro potomod nagara pinatod tanganak Oke, jadi ia dihit kinindalanon di hana dapat yang kuray siya nakanut tanak. Tumbayaan ako dot ipagilitan datid makikinongaw nga haron nagi ikantakan dot miagalilan naway andi hana. Tu ato ko tay ko apo nakano da tanak ko gisumot dondo. Manta ka pa na kayo nuno na hit ay nakaindalan na kayo. Aray nang kudat na yay na sambayang gumiagalihana ko pingkuro. Okay? Intangan na po dati at nawaya andihana o kon po di da 2 sawo harahomadu. Okay? Iri ni monginsok. Iri ni koinsok ko piyo.
Adu adit sonong-sonong pada adit dat ay soot ay madu teko isawok ko duo. Pada agayo ko piyo ko insakan. Nga sayra na po di daharo iri na did mangumang-umang teko monomod-tomod. Gisamba ka na padtit ay 1 Samuel kumatalo tayo. Kana pati 1 Samuel pasal 1 nga gisamba mihad na nga isyo na nga makan kumaus oru lagi nawo tomod-tomod ni dit sawo do kumoduo. Iso na pohot kunsi. Iso na po kunsi di hanah dat ay numani si onwo montok dat kano di tanak nga no kasyo sa kira na po dahar tanakum inapoy tanak hindi nga pasarahon ko kuma kinorohingan o silih dat ay pelayan da kinorohingan iri batas di siyo. Hirina di sino mambayang mono ta sumambayang gisamba kamoyan ngay na di elid oy nauk sila ka pengkur gadid ay matuy siya kumbala ko kitod ay iya di ko piyapan sa sambayang iti na munung mura-gura mo pikapi nga madi orang ngom nunu kamoyan moidot kanut tanak iti nakasambayangan ko ka iswanggat 1 Samuel buka iso ayat kedua na sambayangan ko kasyo. Kamu na pa'y tampinay nga pinatudok ki Hana dot ay say mustahil kumakirin nga pakianuan dati dot monopot ta makiano ka. O kita dati ay ina pa'y awayaan di Hana ipenina muan da tempubay labi panda diulo it mga duwa na sawo. Kakikitanan na pati kamoyan dat ay sa tanak nga mila borasan dat ay borasanin dat tulun napapalan may silo ka napapalan satu kutuk mantad kinorohingan irihot ay osaraw suang ginawa tangolun. Ipaninah ka daw harapira-pira tanak isyo irinohit asaru dot ay mangumang-umang di Hana tu ihanah na pagyanga mandul. Kapuriman di siyad iadit ay iada-adaan da kinarahingan nagi tulunda suway tu inapahit kapupusaw labi panda kumadi panina nga amu adil kumadi Hana nga ay apututat ay usaha di Hana sino mambayang siya makiano sangulo na tanak gisamba pinatak kinrangan tumano dapat ibukot Samuel 2 ayat 2 na pada misa nga itadaw do katilambus nakano pakagoy siya talo kago tulun tanak ko kusay 2 tulun tanak ko tando kita dati dat paintapot ta ihanah na pati nga sangulo na tando dit aparu de sumambayang tumilambus sa sumambayang okon na poko gisambat hinay Samuel nga nagi itanak-tanak daw da sinumusuhot ang takadot kapasiyan di siya. Iati sebagai pananud da kinarahingan pasangan Kristian perlu to ka sumambayang makiano dat titahak ko kinarahingan karay tititanganak kaimpun mantadet ay haratanak kaiso
nga ina pay sambayang dati nga korikot kuma kinarahingan. Hali piad iti no patanganak nga isa o barakati alumis popoin talanggo gumo katadan kumad keluarga nga soroho na dati det milohi mo ti kagud mangigit tet koinsakan iti tanganak karuol na ginaw. Haron nagi pikaruhangan det ay naputut nakopitong kiad sayra dan nasusuho tanak haratanak. Kaubasan na padatid orang nga kopitong kiad ay sa tanak nga haroy tumumod haroy tomodon det ay sayra na ginad haratanak kopitong kiad. Ay lan dati sayra no pumonantian na sangulo na tina nga hiri na dat ay ina pay sambayang nga man nagidi inggumuay. Moy dat ila na pwede nga paimpasi may pay kalidasan ng pangintirungan. Muntak kitina nagi itanak iswa nga panantianon. Akon nako so sangulon ka sumambayang nga miyampay nagi kadaw dat boros di orongaw di karuhang. Irini kadaw nga iso nagi aralan da iinapoy tanak nga sumunid iswa nga panantianon kano da korongaw di boros di molahing daw nagi korongaw dati dat korongaw dia sebagai tina da sumambayang. Hali piah dat ay minsadu ihana ham Samuel to sayra na padid ay ginumaya si Samuel nga na di poto da dahirid wala kinarahingan montok dat ay tumagwang ke pelayanan dahiri kayanan di. Jadi hali piadat sa pinsadu ihana Samuel nga atumbayaan toko dat patuludan di dihanad sambayang siyo. Kasari-sari siyo karait ay di tanak daw iswang sambayang manikita daw. Ampain kanagi Samuel dadamot na nakatarimo pamalahawan na kinarahingan o silin nabi na kinarahingan nga amo idihanat tining kada na sumambayang. Okon nagi mangkudid o santo mo da monopot kapakagoy siyad ay sumambayang ko mantadit amo po. Sumambayang to kumuntok katanganak dati. Okon ko tingkod sayra dat magasusuh to ko sebagai sangulo na tina. Nga ina pay sambayang idim isu nandianon o susuh gumayo o pongo. Dadamot to paimpasih to ko patilah mbus na hi sambayang dati muntok da tanganak. Sayra na pod iyati maganud langgo kapagulo popolombus si boras da kumoyso sayra da mga isikul dat kapagulo iti tanganak tay ko sayrad kahay dat sumikul sayrad ilo na pwede nga miyampay da tambalut tay ko hali piad gisambot manansawo miyampay nagit tambalut dielo dat ay tikid timpu nga sumambayang kasari toko dat muntok ko tanak dati amo aputut-putut. Jadi ino podi kita datid iswanggat ay panambarasan iti nga sambayang muntok dot tanganak no tanganak dati. Oray tan dia tanak komunikita daw iswang sambayang. Oray tani karuhang. Oray tani tong Pinay, oray tani tong Molohing. Nga inapahit kabaling kahangan dati titang Pinay nga iti koy katilambus ikaw mo malayo tidak konsisten ka. Minggu bay no
miagal doho o insan no matudi na karait tet sumambayang karait ti tanak ay pengkuro jadi ritia digi mila na po moni kita daw oroy tandati iolo itanganak dati isuang sambayang to kay lampay kuro katutukon nunuho o sunsudan nga polombusan na po dati kumakinorengan isiyo no kay lodet gumomagompi sa irad man to ko patahako kumakinorengan hali piad harati tanak ko sumansala nga inapay sambayang dati kada dati pologosan o putut kumadiolo mila na po monikid tadaw monikid timpo ara kasiwatan no oretan with iswang na sambayang hali piadat moninduo lilo da ginawo miagal dihana o sinduala ni siya ginawo nga inapay sambayang di siya nga patilombus o kon nagiman ko di mo na sumayang gisambot omon nga din ay nahukim ti dilo oy ka iti nakangayan ko no kasyo moy da kanu hakot tanak iti nakakuhaan ko mambayang jadi iso pagangatan ko madati o kon nako makianunod tanak ko tamodon nuno na pohit pakianon dati sa kirad kapian to korohian na kinorohingan nga atumbayaan to kod man di siya patahako tumanod na kaperluan na kapasyan dati agumo imo tidadi tuhot tilat karay tilat tanak miagal ko sambayang o kuri man tada sambayang kadang-kadang kapuri man takod apatut tila sambayang mo miagal iati miagal insanan to ko pasal sumambayang sekira na pod lamuin salimun ani siya may sambayang ani siya ano po may sambayang pi manto ko igitay isuang sambayang pi hulit to koroiton asarul arait isuangget ay sambayang paribadi kadua kolumpok ko pengkuro ikon na pay kuman ko nga ay siya ko ilo sambayangan to ko kamo miagalidit ay dadi apatut ko piyo dut miagal nga dit borosan na dati mo ginumit tanak ti katampinay dati barabis to kano manambayang isyo nga ay may siyo ko ilo sambayangan to ko sambayangan siya dati sambayangan dati isyo miagalidit ay dadi kumuyan dat kasimban nga ay so iot ay mustahil naman to kinorohingan miagali nada adoyad kita dati nga montak pa kinorohingan nom ay sebut barang mustahil kami jadi sayra na pod aray tanti sambayang nga may to kono umwalay dot mangigit kasari tanganak dati karuhang o keluarga dati moit ogompi o patilamus da kasarid ay ogirot isuangget pananudan da kinorohingan ogumo ipakyanon natin isuang nga sambayang nga ay kanto ogumo ko pero nasimbarat pero na isang 11 bulan 11 tetong banom pero na ako sambayang na simbarang kinorohingan ay elanong piron miagal matudi project katang waybid antakan 5 taon na may bulay nga ay ino po hikaporluan dati dahiti nga kaparagaton dati dat sumambayang kumakinorohingan to kayo muruom apasan ay muruom pasimbar patit
Nomor 1 semua nga kuno gilet sanaray sambayang nomor 2. Simbar nomor 2 semua kuno gi nomor 3. Sana ngibod harti di bo. Nga pengkurah ya manto kana popori kata kumakin rohingan ipakianuan dati isuang ginawo ipakiuhupan dati kumakin rohingan isi nabugya kailad manumboyo idi pakianuan dati. Wah, miagalit pahitian to kan datit panambarasan iti ay tatuang bay no. Manta didi anaw misisa tokod sambayang. Narahingan sundu isuang kerjaan sorga konsi kau datatong bay no. Insan pakagud dat ay naimbulayan dahay karait at sumambayang makiano dat nununo pahit ay apurimanan dahay patut ta isuang kaposian dahay nga halipiad mo to kepentingan pribadi nga iya ni kailod mangintong papatahak son tabidit kapientok da korohyan no. Agumuot kapurimanan dahay isuanggat pikaruhangan keluarga iti kamulakan nagid isuanggat karuhanian nga hari kante sambayanggat adahay apurimanan na simbar nga iya nahikay lohdet papatunod papatumboyo son tabi pakianuan dahay isuang na sambayang. Iya kinarahingan da karati da pengkuro at karalanan na kaposien dahay may no patahako it kapiantok dat karohyan nagi kaperluan na kaposien dahay. Kung sikaw Tuhan, insan mo tamang nuhad isuang kodopon, isang masuwab nga ato diha, ang lidas si haydat tumanod, di sambayang dahinggan upot kayonan. Tinasambayang dahay, isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan natin itong baino, puji Tuhan. Aya, osanongot kuhoy gi YouTube. Minturug-turug. Yon, matudilad hotspot to galat YouTube lang mo. Bah. Kung sikaw kumana ko doon sanan, hinakaw po, sanong tadaw sabat, sanongon, dati ni pitatuang bay, no? Isang mo suwab nga tokom. Ala bunda nirakan natin may sambayang kat suwabon na suwab. Okay. Bahin ako po, kinarahingan, mamarakat kasari dati din sanan.